July ni som ni paruk tukin zingdar kwale achan ve khan morelama buaina thar achwa ka kuki le Meitei civilian te in bain in anhal le nuala hliampo anom nualani Afrida Hussein in a report danin kuki helpol ke ne le Myanmar PDF te chu More Police Assam Rifles le BSF tenen anin kap tona tlaidar nga thleng khan report kim chang al omlo Northeast Life in a report danin mimal in journalist pakhat intelin in engembozat halral ani a dorle in tam tak swasam ani bok building le in an beite hi boina chwa masak tuma an lo bitum to te ani forest office po an hal chenwal ani Bisnupur lam Indona Chronicle News Service in a report danin July ni som ni palia tangin nimin jingdar level khan Bisnupur district Torbung Phagongchak Ikai Mamang Maning Awang Leikai Koktale Moirang Turenban Leikaya te inka na athenga tlang mi volunteer te an chatra Meitei helpol pangaya tlemlo an thi ni in tlang mi lam report chuan atar langa Meitei lam hi an che tak tak ni in Chronicle News Service hian asoibok heng Meitei khomi puite hian kuki ten an khuwa an laksak an hlau thon thu an soibok Meitei mi puite chuan heng khopanga vela hian Manipur State Police tamtok da turin an nge na Manipur Police tenen Indona Lianjok thei reng ani Imphal West District lama po nimin pia le nimin lama khan inka na aoma kuki volunteer tele IRB te chu koutuk muna anin ka pa Sangai Express in a report danin Zandariat vela kuki volunteer ten harau thelatangin koutuk an ka pa Koutuk mathak leikaya IRB ten an kap leta minute som ni lai anin kap ani hein kana hian thi le hliam anom lo ni asoi ani awang leikin thabi khomi te chuan point top sabi tlang si pa kuki volunteer ten bunker an siam ni in an soya an anuam zan lo ni in report chuan atar lang July ni som pakwa May ni li thil thleng video a viral nu loka video pakhat a viral ve a chu video chu Myanmar thil thleng mai che pakhat tha nakha ani zun thla po khan video hi thedar aloni to bok Manipur thil thleng ni lo Manipur thleng anga thedar ania wangin July ni som ni pali khan fake news thubuai FIR register ani a Manipur Cyber Crime Police ten an chui meka IP address atangin video thedar tu hi man an tu mekani Kakching public meeting nei ani an thurel te all Kakching Khuno Meira Welfare Association le monitoring committee Kakching Khuno te chuan nimin khan joint meeting an naya ko komi coordinator le core committee te baka Meitei CSO por sang hruai tu te po an telani an thurel te comment pa in kan hantar langange pakhat na Manipur buai chung chu Manipur state a cheng namtin te in pum khata Afia Zok Nan, unification of all the communities residing in the state during the class, ti ani. During the class in Beihun Chung, antideu kera, buaina are huna, naga tenena in pumkhat reng andu donlo ni in alang. Panina buai hun chunga an miman zongzong te chua vektura sorkar nor an relbok. Lucy marem thina chungchang han soita ila. Nuai som ni baka state sorkar na an pedon boka lisi marem thattu te an chwa zalen poin tangkhul le kabui te chuan poi an tilem lowang buaina are huna chuan an miman zongjong hi an chwa vek don ti achiang reng pathumna mainly thil thleng video viral chau buai puilovin sorkar hian Meitei te tha an ni na video evidence te enro se palina Manipur state khoidar lo ti te anrela an thutlung na hi Biren Singh Sarkar ma an demand donani NCW chief in Churchanpur district atlo National Commission for Women NCW chairperson Rekha Sharma chuan nimin khan Churchanpur district atloa mai che pani chungte amu baka Zomi Mother Association Kuki Women's Human Rights Organization le ITLF Women Wing te akombok Closed door meeting hi 27 sector Assam Rifles headquarters tuibonga nei ani
meeting zo hian media ten NCWG fi biak antuma ma se anholani Kuki Women Human Rights Organization chairperson ngai nei kim chuan ti hian asoya NCW chairperson hian meira pai bistenen in biak na naya in zomna siam thaturin thuron asiama Meitei nu honen in biak ahun lova kan ringlo tia achan thu asoi Zomi Mothers Association President Chingai Don Chuan Rekha Sharma hena tribal meichiate dan dinglai anga tanpuina chomdol na peturin angen bok Rekha Sharma hian engwanga tribal nu hole meira pai biste in remtir tumnge ani BJP wite ani zia alang NCW chairperson ani nangin victims te atan puinghal turania Dr. te hruain an hriselna endikin in en kolna tur immediate relief apetura kan lo ngaya chuan hekin tribal nu howin an mamo an lo thlenzo ka ani la chuan meira pai bistenen in berem turin zukti tlatamole kan soi toangin BJP inquiry committee commission ti vela hi chuan beisei tura omlo National Socialist Women's Organization of Nagalimin Kuki Meichia te thlawang a hau an polming hi asayang renga NSWON kan timayanga Naga Helpol Meiche Group tila afia berang NSWON hian Naga Pol dang te thuchwa anglo takin bi phai nom khwa thil thleng ringot kha adem lova Lucy Marem thina ba ka Kuki Meichia te soisak pongswa le thana hun sang sanga thleng incident paruk antarlang tel bokani alan danin Meitei Meichia te chunga engthil thaloma athleng velo ni in ariat an soitel tlat lo Biren Singh dohe zia pakhat lek hantarlang le ila meinili meiche soisak na angkha case zachuang aomti in India Today ne na telephone interview asoya anua FIR sangruk somruk pariat alut to a rape case pakhat chia alut atile boka ama le ama ain soi o kaniringot mai Manipur buaina Tangkhul Naga te inzelu antum ta dewem Southern Tangkhul Naga Union STNU chuan Manipur buaina chu dan lovalut immigrant te wang ani antiveta Tangkhul Avenue chingmei ronga nimin khan STNU hian chanchin bumi te an koma STNU chairman Somi Angkang chuan narco terrorist te wangin Manipur hi abuai mekani ati Southern Tangkhul Naga Union hi Tangkhul Naga Azelongphang TNLP tiako an nibok Somo chuan soizelin Tangkhul area hi bialli in kanthena Eastern Western Southern le Northern Zone te ani heng kan bial pali huam chunga hian foreigner an lut ve ngai lo atibok Tangkhul Naga te del ram kilometer zani lai hi Myanmar ne na in ramri ani a Burma atangin tuma an lut lo tia asoi hi Meitei tenen an lo in unaw zia dot soilama anin lai chin zia alang fia re Tangkhul Naga del narama tuma an lut lo chuan Naga Helpol te hian engtin nge Barmaram an karton thei tiero chan harsatak ani ang Meitei te hlathan an solfaki anga lam ta fo mai chu nakina zongna thlak te lam hoin apial lung an latin du nge yang Kuki te dodal na kongzo Coordinating Committee on Manipur Integrity ko komi chuan July ni som ni pakwa hian Kuki te dodal na kongzo buat sai atum thu an puang July ni som ni panga nimin khan lamfelpat infala press conference na in ko komi convener Jitendra Ningomba chuan ti hian asoya chin Kuki mi puiten Manipur anti buaizia chiang taka kan riat vek nuwa po MP le MLA ten beng an sidu lova an ngoi tlat hi apoyani ati tuna Manipur buaina tobul diktak khovelin chiang taka riat thainan ko komi chuan July ni som ni pakwa hian rally against Chin Kuki narco terrorism kan buat saidonani Jitendra Ningomba chuan ati Kuki te don manga puchiat tumna kongzo hi thangmai ban thau ground atangin jingdar soma tan ani anga khoyathang Naga Mapal Wahengbam Leikai Kaisampan Kaisam Thong le ya school te paltlang turani a hapta kangjai bunga atopang kongzo topna hian ko komi chuan public meeting ako hala Manipur in pumkhat na humhal dan tur an soi ho donani Manipur chunga civil society te kim takatel turin asom boka kabuile Tangkhul te po antel ve tura ngayang
ko komi convenor hian Manipur sarkar chu arang thayang bera special assembly ko turin aphut bok media kal tanga rak lo hian Manipur legislative assembly thutkhom andu tak chuan an chief minister Biren Singh Ril mai se akau sak mayang chu ma se Biren Singh po hian maira pai bisten assembly house an lu khung a hlawve deu ani mai thei ko komi media coordinator Somorendro Thokchom chuan India sarkar le ku ki helpolte in biak tumna chu engtikong po phaltur ani lo ati video viral chungchang kha asoi ve boka khatiang thil kha Meitei society timing chetu ani a anathayang bera dem aphu ani ati nia Meitei ten tongka in andem ve ti hi phatwal ani lo kha thilai nam hnoi mi pasari lek anlaman chung hian kandem tidu ve su se andem takzet chuan Manipur Central Jail khatranin paikhoi tu te an khung tuang chu kanin enfiat na tura om June nisom ni palia lamka coffin march silent march a khan sipai uniform in thuam silai keng mu tur tam tak an oma ral khata tang chuan helpol nge volunteer ti a hriat lo tin khopui chunga khatianga wal out taka ral thuam ne na media te ma in lan athat lo ziate nakina mi te min dem na tur le min pu chhiat na tur ani thu te kan chanela tang hian kan lo soi ve to a Meitei te kut tuar victim te point sarkar tir commission an ningot lo chuan media te ma thudik soi chuawek a him lo thu te mainly victims te interview chungchanga te ngaidan kan lo soi ve to boka tuna hian kan thilti kan thu soi vek mangin min voleta min baileta ani ko komi chuan ti hian asoya chorchan pura rally an naya wal out takin ral thuam thate an cheleka security force ten man po an tumlo Imphal lama chuan silai min man saka bangkar te an ti chiat na sat te lulnen ti in central force te an puwa security force te tan po phatmar a hardon hle a chan chu automatic sophisticated weapons kan chelek lo lam ani to lo media lama kan thalak lang te khan anem het vekani tin ko komi chuan mainly thil thleng adem rualin meichia soi sakte khongaya chan chuak tu te chu Meitei te thau an ni an ti boka heng zong hi victim te thu soyatanga soingam anni film khurtura kanin fuina te kha bengkhon chi ani broadband service an hong to mobile internet po an hon thuai arin om kan puan to sa tribal te timing che thei thil te I film khur tlang ang u July ni som ni pakwa eng thil nge July ni som ni panga zo na thak thlawang hau na kong zo chu Meitei te thik thamin a hlot linga India ram hun sanga Manipur sarkar dem nale Manipur mi pui tor pui na kongzo tenen ain rual boka Meitei ten turu anti hle ni in ahriat tran pui na sum cheng noi som chuang lai alut te kha aro pui takzet Meitei te hian zofa te an ngai sang kan ti don nge kan thil ti te an en ton zela pamrai notice achwa a all Assam Manipuri Student Union chuan alo ti ve nga la NGO coordination committee in kongzo abuat saya ko komi chuan ti ve nge atumle taboka zil thapei mangsi lo thiante en ton reng ang chi kha anni July ni som ni pakwa Manipur buaina tobul thudik lo khovel thriata puan chwa tumna ko komi rally tur hi ti sukuk nan engtine motaka isu liandang siam kantum athawme mundanga chuan boruak han siam hloi arem chia lo point buaina huna ITLF hian strategy siamin July ni som ni pakwa media tengai ventur boruak siam tumse athawme ole tun tumatan chuan khati jong kan ni le phot mai sela naktuk lama min lo ngai chang le don nia